Angul buana kisung ada dia bibu. Lela, ani sih ini jadi tuh solam ini. Mana lah solam ke tulis kantor is tak pun mana robasi tapi memang kok. Gold pen alam ke dak gold pen mana ko bilo gold pen ke dak Asia city ne lilong tu ne. Asia city long tu bangke la son gold long nang ada opinion case tu ne. Tapi council pen rabang ko opinion case la no pre kan tapi bur ko nang ya kamalam dak ipa city ne li tengong long ne. Ladakh ke la son si ke Tokyo. Please find and close herewith a copy of show cause notice against illegal appointment for the post of grade 3 and 4 for state and council sector under Environment and Forest Department during the service tenure of Abhijit Rabha. As received from Sri Jayanto Shutia Standing Council Karbenwang Autonomous Council. Ladakh ipu bangkela solo Lasilaso court along opinion case duta hai mene council pen la Abhijit Rabha Ladakh bangela son si pu khala ukil le nangelo lehada la so tensi ukil bang ada draft lo la so kopilo mala so sokos notice sokos notice ada pen sinang lo so si Ladakh bang illegal pu gosal lo pu illegal pulo te hala so si illegal mono ne illegal nang ya kam mala mamase abelo Lasi hala so notice nang nantung wrong nahi walang si. Lasi in this regard you are requested to circulate the notice to all concerned kalu iman pian nahi bula Allah. Lata Department of Environment Kupilama puji ala Jayanto Soikia ke portal ng akam council part Sutia Soikia bagi Sutia. Si claim lo matiti. Hala so alamat tama ngajeli tu ke dunanya tim belo kupinya case dota hai product lapenge hala so alam dia kapring alam berkan non ke neli tung ki puji alam bangke lain lo mane ke ningkan serke mane ke ningkan market claim den api service rule doe tapi increment la songkong talonge tapi GIS kado kabiyan ta thane tapi la sopen ke kopilo mala NPS kado kabiyan ta thangong ti la so angkong si kopilo alang litung bank pen loan kopi ma kelong me anda long era pinon liabilities do api alang litung apan la so notice keron alang litung ma service non katamnya tiket ani do bangke lage emetans amuni si emetang amuni datang ke pisu mateng si mandet ade council ke itu metang council lo matidi pergi ladakh lain lo si bangke appointment kitia bangsi non show cause notice amuni da kapre kai pomne adi designation ke isi bat mati appointment dipita APCCF sedikit non lima bulan lah bangke alang tum cemat dua si ini lapanar ni api sai juto ya tapi non bangke langkam lo pulo te dak alam lo ningkam proxina ke calendar pin de non de kopilo right to life walaman da dam di goda ate non e kichu nalam katu ka bedo ko daksi Ladakh pen si alam le tuma hemarita celang lo asumar sita cepang renglo lo sita pacar lilo lapen ke naho penda khanga ka siksa ka si salary ta dong bong jong si illegal bulo tante hala so pen si salary pi ni ta dong le de nahi bulo pinda pibe de nahi bulo la sida kama thame me bange lai lo alam konat lo ne konat pen alam dong ke banra non la bang paru bang sike batu man kama tha ka pisum bulo ne la bange jini ne de lo la ke council authority dong si ko sita la sona bang ke claim clear nanji la pen ke la bang paru ke kamera bang ikep la so employee to long bang ke non la so notice ke rom try to long bang English organization do anak tu sita le alam ni to long si solidarity ke dolo ta si tekan unan bang ke cerap dong ko la pen ke alang litum sita kapteri ho nangi adim abe ko seneli tum chini lo ate alang litum job confirm lo nona teng lo bulong se ningkan proxinal cap claim den ningkan se claim de confirm lo regular lo la penge ko piluma la da bang ke salary category da regular lo la tum GIS da lo la NPS pi ni da doer lo service book pi ni doer lo non la wana visita mela tuman ke thani ku bang ke la da ke ko pina conspiracy pe dum lo kusi ini tu mata lo la pente mata ko lo sila sona bang ke council authority tu sita me claim leader nanti to bang sei ke la pen Ladakh la so isi sokos notice lo
lada ke isi KPK lang do. You are recruited in the department in violation of Section 7 of AFRBNA 2005. Kelake gopilma Assam Fiscal Responsibility and Budget Management. Hala so section na longke hala so section na bangke lason si den khat aktif ke lama lason neli senior teng bangke. Sanction vacant post against the appointment sita teacher nahi. Sanction nang ko post bang lapen vacant nahi. Lasolong si ki nahi. Lapen ke ko pina post akini create long le. Lapen non kipia tu panan ke akimia post ka create ke kali. La sanction isia post dolo neli tu macini tu nate neli tu panang pacinya teng bangke. Kalau so vacant sanction post dulu pen vacant lo dan si apply dulu pen alam itu long ada tu appointment gitu. Dan si halat lo so tensi tu filma. Kado kami labang kado ke tom tu mana ni si bet legali dam songbong yes lo appointment bilo dan si oresa so pen jenglok ke filma kam contoh lo pen puson se election duty ala election duty kopia duty mana ini bangke joining yang tertoy lo lah si nona bangke laso sokos notice kapeklang bangke kaperon kray bangke nili tum si tame lake ning kodun de si laso bangke claim that nanggi ku si nili tum ke kaning yelo tapen non frank si tam hutan ikan oke soselo ikan proxy yang dah langsung ning dulu dari alam itu kan appointment lapen dah nili tungge tenglong bang ke lain lo appointment kipita APCCF si appointment kipi la perke non sokos notice kape klangda ta issue da APCCF dan si ka issue la sila da ke appointment kipia bang si non aku piloma bulila sokos notice ke han ku kosom kupia upon som kupia piloma la ke delitum sita chini ne lage la chini ko kita nili tunggu tu ini pakai no kitir tanggo service job kitir tanggo tapi latum lah mana ningkar pakai tu punya salary datu kau regular lo lasot tengsi latum kelong nanya sonata long ad lo kusini latum jini lo increment lo regular lo salary regular lo lasong bong pen ke GIS tambah NPS tambah ada bilang tadu lasong bong pen service rule tadu lo lasong bong pen ke kupilma sakuri permanent lo usi ko pila bank along loan kado ka besi da dulu da sinon men jom dalam itu man ke thang dulu nan de lake emet thang amuni depan ka cipisu na som si mande lan par si tame non na press pi ne long ke thego lo mat te bang ke itu ma CM ke ai la som si ke ni ka hidu long ke thego long do latum non ke claim tang tu mana bang harus thom dona bang harus thom ra bang tiket na tu mana thang et ko fresh application che han tu ko la so long bang ke la non claim tang tu bang ma ke long ne la si la bang ke lam ke joy neli tumi puji bang ke lam ke joy punan ko bathe bang ke upilma non jong si fresh application han bulo tang ke fresh application han bulo te non ke hala qualification का नंबर इतना है वो मैंने निकाल क्या अपरांग निकाल से क्या अपरांग इसी particular third course grade अपन जहाँ से अलग से क्या HSLC नहीं पुलोते नाम के graduate नहीं पुलोते लातो ना ये बिदुल मासे बिदुल लोगे apply मासे apply तो लोगे लांपर से तमें अर्ता आलम dah दुको अर्ता आलम dah दाते पोडुंडे dah दुको लसी लाबंग के मिली तुम सीता ला के long tang तुम आसाकुरी के long तुम लेके चौक चिकली jong si ke chok chi ko mani do pulo ta te ko bila ki pe ala ki pia bang si ke chok chi jong si interview wede pulo ta la interview ki bi ke la ke long atum la interview ke chi bi nei ali ma te appointment ki pe tum se interview ke bi nei ke ta non ke la interview wede ko si ke thang du ko bang ke la ke tak alam do lo kopi arlo kopi bi ko son son alam ne la chini de lo sita neli tum kacini bang ke la son lo alang litum nelitum kacini do lo nelitum along alu nang apili ta do la lo alu la so alu nang apili ta do
lapen ke lanpar sita me social media long sita me kapre ka news channel pi ne long ta thekunong lo lapen ke da ke om dung ge li tuma munit sidulo lapen ke alang li tu ji pute ke pilo ma alang li tum vacant post do kusi apply lo appointment letter filo job thing si join lo training ke dam nani atuman sita dam lo laso pen hala ke joiner ni pen pinia ya sita lang itu regular salary long bom lo lage thang ka शिक्षा का बेलो पुलो ते कोना कोपी alam में sila so ko शिक्षा का bang ke do ma hala bang ke kamata mimi adil do ko la si jong si hala so appointment ki pihuda pinya scam do ko pulo tante hala scam star bang hansi ke nep nang ko ma se hala so scam ni hala bang hansi nep nang ko la pen non ta me fresh application ang ko pulo te another scam do ko lage da ke scam do ko da ke uthor ke ta